Hello Samoa, ia koe whakalofa aku. Koe whai aku ka ko video whapupu aku le Ia o le fiafinga i o le aso, fiafela aso sa, aso suma lima maki, lua feru suma leongo it's March 15th, 2026. O le ua kale, you know, it's 7:58 now in the evening. O le ua ko fiku lima suma valu ko rua mingu ke kale valu le fiafi po le aso, o le aso sa, i ngei i Japan. Ya ale se ko fai ku la video le o le video le ko fai ko so onga ku le melenga le kipi wala kipi le ko video le uma ia ya ko va mele lunga yo le ka le palemia ka ku palemia au le mo ma ngela ngo la fala ma ero ngo soki ia ole ki o i le melenga ka le video o le melenga le fai le palemia po le fai le fionga ya la audi le o di io de di le o le malunga lo ale ngukui de di le o di mongi le ke le pe fo ku lo ko ru pele ai o le fai ye pa mi o mai la lo wa le po ki ela o di lungo se e po la ki se me la ki e lungo ai o varu mu le lungo yo ma po fe se me ki ma malo ma ye ku lungo yo ya le la so ka ko fai ku la video ai ele ka ku la le media okay ele play ku le media o le fea kula o kala o kele o ngaka ia ngakari mai a ngaka ia respond mai i video i kako videos i e fai a kua i le kele o kurupu a e la ka ngaka le la o ka o kule ingo le la o ka o kue ingo ka ngaka ia e le ka ngaka le ingo i a mātai o le fai u i a scanning e i le scanning le o ke lua skamale ka alo mai i le manu samo fitu i le fitu i le 7 ai la ka kalengo ya matai o scanning o ka ka le mo ko nguku lo vale o nguku ka ka le o kile lo pese ai ese fai ai o kile lo penga o ye pele ai ye le la o ka o kule ngo o ko le ngo fo o kile lo po fe mengo for ka le po ngo fo sa mo po ngi sila po ska di po amerika po ku lo po fe se mengo fo o kile ngo o ka le nga supporting ale ia le HRPP ia po se support ale aquila e pa po di mongi o upu ia la fo merga ka o mo kwa upu o ke ele mafainga o ka o kuoi ele mafainga o ka o i lunga i le camera ele mafai fo o ka ku sa penga o fale po film o ele mafainga o ka you know vale lo ka ku ka upu ye ka o ke le lo nge ka po ang o ke le fa ko le se fai ai ele se mafo wa le mafau le o fai ai le fa nga le fai mai ka la ye fai mai ya ma ko di foi la video le nga fai ku ka ka ye la vale o kala yo ki fai ku o kala me fai o fai lo ko mama o ki ngamba ko fa fingi o kala ye fai me ka ye le me fai ngo ka o lo ngo ka o ya o le fai ku ka le ma ta yo scan le ndeng o ka ngo kusilo ngai ngoi la lo e fai lo nga kala ye ai fai nga kala ye fai mai dungo o le fai mai ha mo salo po fai fo ngiska ka le fai long kama scan le na le fai o kala ye lo kama pe ke le vala o lo ki nga a ko ke vala o ko ia io e mai lo ki nga pe e o ki fai mai ya o ma o ki fai iska nga kala ngai de masa ngir ke lo kanga ka o ke le lo ya o po inga pe nga o ai o pele ma le si kenge le ngo ya o ki longo se kenge la ngo le ngo ya Maria Smith o le ngo nga le si kenge le o le si fai kenge le sa wanga kala nga ele pe ele afo e ko fa le fa lo mai ma fai ngo kala ma le ma fai mai kala le fi ko i fonga ka ke le le la o ka mo ka o ku runga i la nga wo fi we fai ko me fonga ko mengi fa private le fa nga ia o nge ia dia le privacy ka nga ka fai ku ai fai mai kala ko kia le se video ma se si ko mengi le ai la fo mai foi me ia fai mai kala le fi ko i o ka le ngo ya Maria Smith le fai ia Smith mar ka le ngo ya mata yo scanning o ke le lo ka ke po la ma ku pe ma ku ya o pe la iki ya o po le me la iki foi la fa nga o pe ya o ke le lo pe ya po fe me ngo foi o ke le lo po la ma ku ya ma le fai ku la o ka le kengele o ke longo le kenge o le kengele o ke lo longo o nis pe e ngo ya esi pula o po esi pula o le nga fai foi ma fika wa inga fonga le lungo me ko mengila ye o fi fola ka fa mala ku ye kala ye fai ma ya wa fai ko e pe un ku so mai male
male makala fai mai ale bo haru le conversation vai ku pe fo ringa mai o se ole niso au e fanga o ia ngai nanga lenga fai mai anga kala ole fala ke mala mai i poso unis po ila ole mele ka porikiki ya o ke fa madia ko ai nga uso ma ku fa finge ma nieces ma cousins nephews ai asa se against i meio ke fai aku ya ela ku sa au kala o ke le kia because I don't mix the things in my life ele amaya ele po sa fanga po sa uso against ya pe fa sa pisingi si pe ele sa wingu fu ko ngo be fa lo be fa penga I don't mix things in my life ya ole la va ko ka lengua ya esi alo fai lo kinga le wa ku me fa la inga runga ile video le maka mo ka le kungu o ka lengua ya esi wa kele maya kala ya alanga lo ke lo ngo le kinga ya Yele local kangaka le kengi po se kinkiki po se kamaikiki po se le fai uia pula esi pula o le wa fa ali mai le o le ku kusa le ngo au le ngo le au misi waiki tuma se ve male ngo le o misi le nephew au le nga fai nga kala ile fast mala uli ma pa ki le ma pa ki fast ma fo o la fai mai ka la kanga kale o sianga ia au fa pe o au il kanga kale nga le kanga kale o misi le nephew au lenga dengo ya misi lenga fai ko nga kala ya la au lima lenga fa pe nga kamo fasi de kinga ka kale o si ya fa pe o fasi le o misi le o fasi le o nephew le nephew o kamalo ku fingi ia kinga si kenge la le o kama fo ele se o ko fo finge lo ngoinga o le wa ku ime fa la inga o le fi wa fa ya ku me ki per privacy ai fa ko am ku so mai ma ke le mai kala le o ka o ku lunga ia esi ale fa lo kinga ale fa ma mala ma lo kinga ka se ye o kala ma ka le nga ke fa mai nga ya ale la ka o ka mo ki ku ka ko le video le sa mo fa fekai fa pe o le la le wa fa pe le wa manga fa pe ku kusa menga ke ngo foi mai ngai sa pangi ya nga wa manga fa le wa po ya alo fa fekai le li ngalo fa fekai le di yo le wa uma mani ya so wa fa le wa uma mai le la fa fekai mo me ai mo me ing mo vai mo me ngai fa nga li ya so mo fa fekai ma lo si le si menga ka kalo le fa ke ka kalo le li ka kalo low health o au ke ngalo fa ke fa le di me lo kingo fai de i meio ponga heavy bones o vai a waki nga lo vai ma ko le mfenga kutse vai le mfenga nga i me o mai lo kingo ya ave de ya o kama idim o me waki nga lo kama i me ki nga le mfenga nga fenga a ki nga lo vai o le mfenga kuilo se vai lo ke le fenga a ki nga lo kuli le mfenga sa vai so o me nga ke kama ku le ya o ke fai fu le ni me vangi kupi mang me va penga o lo mai lo mai le li uni a me o le vai lo mai le li pui o me ya ka fa ale o le li ya ka fa le li pui mai o ponga ivi mo wivi ma lo wo mi lo ku lo wo e ki nga me va penga o me nga o ke fa le li ya if I mai langa every tiny little spot every little just kama ime my ka ko kingo God knows if fai le li vai uma kama ponga ivi ma me ko ki o wivi pui le mai ke o wa ki nga lo le fai lo nga fa nga ya fa pela nga uma malo so if fa le li le po fa pela la usu ke do ke fa nga luanga o ka o ka mo fai la o ipuko fai mali ipuko fa Yesu ya ngo ka ngola fa li ipuko fa umanga ingula o ko fa mai po me la ai umanga ai ngo ai ala ke ku ya le puko fe fa ya ukala ya Yesu pe alo ke fakso ngana ingwa le lo kofi ya ngo ola lo ke ngalo o ke sa lo ma di le kofi o ke sa wa ma di le kofi o le ngwa ya la ngor ka ko di fa penga ke kala ngo sa ai ile li pe ale ke kala ngo se sile o ka fa just talk to him straight directly quite fa sa ai dedi o ke fa penga fai la kofi fai le li ku o kofi ia fa kai mol kofi ia ingu ka kofi ke sa wa ke manga va la ku kofi ele ingu ya ke mi fon ke fai le di so le o kofi ma de ingu la kofi ke pe alo o so maku he's my dad. I mean, he's my personal pe alo ka ma fon le ya le la ka mo ki ku ka le video de
ole wa uma le wa fai pale mia ile ile ole o vai ngai o mai la lo ia ngaso so ko lo ole video ia ngaso so oi foi ele umira se mele ko wa makau ole ko so o ngale video malo manga ko vai mal opulo sole umanga o ka mal opulo sa mo malo miki afu de ko vai mal miki afu so se ku ngolo miki afu so va tu pele me so ia oi lo miki afu sa mo de umanga o ka mas kile video ke o vai o me ola esa conversa ya, le aquí de video se fai mercalar para mí. Ela le o filme fon telai. Le vou falhar. O como mai lalo. O mai lalo ka ko fe ngai lalo i. O filme fon. Sa mo ro filme teita. Ya o mo nei yan fa to se su fa sa le anga ke le mai. E que saber? Malia le su mama. Ese mea. Ese mea. Com faoso fa le anga fa yupu wane. Oi le mo le. Oi fo la fa se me le mo le kumalolo. O com faoso. O mai la ku fa le anga fa por ki na. Wala. Eu mai to filang dem fa ya ku ya ke mo pa le ke ka ni le. O ko ya. O ko ni fa ya me le te ke sa. Wala, oi. Oi ko kas ke le upu. Ela sa mama no fai. Se lo me sui le me o so le la pa pa mi la uri. Wani. Can you do it? Kena mano lo le ya. Pe umi. Ya, wa fa longo la di di mong. Mano lo le Bole umalo nguku so fa ko pale mia ma yo so fa ya ku apa ngofo ye lalo ye le ngai fa le pale mia o le faka uma ku nge ya nga fa ko se ku le o ka ka le fa ko se wa fa pale mia de kadia o ngala wa fa le pale mia le nga fa ko se ku ka ka le kadia ala la me o le fa ya kwa le pale mia ala yo so me alo nguku le mo se me e kadia la me ke le kadia ai kala ya fa ya ko pale mia pe fa pe ngai ke lo sa ka fa nga kadia le pale mia fa ko se nga mal kala ka le nga fa Ola le kadia le pale mia wala o ya o fo ya la kala le fa ya ko polo you know it's our freedom malanga le fa ni mai longa ya lo ko longa nga fa le nga le menga nga ke lo le fa pe yo le o le mea sa ko nga fa ni longa nga ku pale mia but I don't accept it okay le la le o so if ya nga le pale mia sa ka nga kadia aya o ya la kadia la kinga ya le la ko sa mo la ukala le wa fa le pale mia fuka uma ku nge ya le mele le fa ko sa nga ke le kadia ala la me ke le kadia nga ilo ur ka ka ur po ya me ya fa ko pale mia a fa nga ke lo sa ka kadia le pale mia ala la me ke le kadia pa fa pe o le nga ke o lo ma fa o le me nga ka la lo mal pale mia ka la kadia le pale mia fa ko sa nga le nga va ku ma fa ma wala lo ala la me ke le fa ma wala lo ya ma lo halungu fai mai so fai ko ma ukala wa kusaka o ke oi ke le so kula ma o malonga o fai pula nga long ko so menga ila la ko ekipa pula le ka le menga la fa ko par mi ya la wa la na e o ma la nei e fa ta bale ya nga le la fa uma I mala o video wa de se me la ko ki le ko le fa mal pale mi e uma lo la nga di mongi o ka vale ya wa nga sa se so fa ya ku le fonga ba ko va ko ka vale mai o nga ko ngol fa le fo malo ulu ka malo ele uma sa video pal sa mo wa ki nga ke le lo ko I le ngai ka nga o ke le lo po ngai ka nga ya la ele ko ke le ku sa video ele ko ke le ku sa kalang pon me mga ko fa ku le la video le nga nga moku maka di nga moku le mela nga pe nga commercial ka wo so me polan mela ka moku le video le mela nga ling o ka pem fa la video ale lang mga nga ko fa ade ko le mela nga yo I le part le you know the video that was cut that was finished last kala ko nga po I think it was 2 days ago nga fa ko la video le nga moku le but ai for ka nga kala nga fa mai nga fa adi mai le ma dia ya u ka ko fa repeat aku me masalo o ka nga ka supporting le level le HRPP ma limongi ma
leo mai fonga de pe mai spy mai dungo meia maka ipe ma fai mai ko kala but if you don't want to see it, if you don't want to watch, if you don't want to know what me ala ku kupu I partner ya ma ko le ava ku le fa malo si le fasmal malo yo ese de la fa ya ko le kala ya ko lo fa le kala le fa mai di le lo kaka fa mai yo ese lo ya kala se mo fa fa video le ding o kaka le po fi me o ye masalo la fa uma ila o video sa mo la fa malo si ku ya o uma la waso lenge ya so wa fo ima le fa ka ile li ngalo wa wi fa manga ku fonga le o ke ngau ke le o ke so fai o ke fai ke le fo de di me fonga God knows your heart pa pe ngai manga ngai ni de o por se di mas lo ka la por se lua fe ka la por se fia se menga ke ni ting ya e manga ya fo lo ngalo ka ngo fa le li but he knows already fai de di maka ko lo o ke kari kongu o ka ngo kof ka vale un sa mo me yo o isi me la un me yo fai fe awela un ke le me yo o me fonga yo o materialism me yo o un le o le kai ya o ka ko sa mo se me nga o se mau o ma se manga o se ka nga sa mo se me e ka kau o ka ko sa mo le ka ke ni tingan ka e ma ka ke manga nga e fainka ko ka vale fainka ko wilo vili vai fainka ko wilo vili afi o le ka ke manga nga e mo inka ko me so I don't think o se message le lo wala ko fa pe o fa o la ko la un ku ya o ke manga o me don't be greedy ya la greedy o le se me o le fai ai lunga le me o ka greedy le me o fo di maka vale ala manga o isi ka vale o me nga ka o le greedy ale mele o le se ka vale o le ka kalo ku le di se ka vale po o kasi ka vale la o le ko mga amia le o sau le fa maru si anga le fa mai o ke greedy greedy o le yo se me ka o se greedy pa o le me ya sa o le loko le li fa de di mai so ka vale fa ku masau lodi ka ko ngi ke siamo la le ke ngo fa ngai le me kwa over kele me I ngai sa pangi ko kele me ko fu me ko fu ka vale ko fu will vai will afi o uma me ka ko samo ele yo o se level e ma fai ngo la ko fa pe o se fai fa por se kanga ko fu nga fa malo si o kele ele yo o se level me fengo la ko fa ku ya o ke greedy o ke la ko la ko fa malo si o ka kalo le ya mai sa ka vale mba mai se me fe so nge fa ye fe o la inga I wish ko ka fia ka vale ka inga sa mo fa ela oi popola oi kalo i ko fa ko anga fa ye me ka kalo le me fa penga langa okay I believe God created us. He created the world. He owns everything in the world. O la ke ngo fa nge ya o la ko okay la ko la fa sa pangi God created the world. He created everything that we see. Ai mai le sa ka vale. Ora le sa ka vale le ngia o me no fale no nothing. O le ke la ku fa ya la ko o le ku o le o ma o me. So if I penga ka ko sa mo I wish everybody has como fa ye ka kalo ye fa ya mo le fa le li. I pray for you. I will pray for you. Ye kofu ka vale kofu fai wila vili vai ma me feo ai se monga ka vale po ka korun ka vale ya nga o le menga fa nga ka lo o lo ka mo fai lo ya o nge ko ambai ngi sika vale wale o kele ka vale fai feo ma o feo ai ya ale mele le ya se ka vale pe ngar kasi ka vale sa le fa le ai sa le po le fa malu si anga le o sa fa mai o ke manga o kele ya o manga o kele le nga kasi ka vale po lele se ka vale o le ka ka lo ku le ya ma se ka vale mai fangi pasi pe korungi pasi o se pasi fai no pisingi si fai yo la pisingi ya la greedy o lele yo le me ka o le greedy o lo greedy o fiku o ka vale ala manga o ile si ka vale ma le si ka la sanga mai le o fiku ka vale po le o lima
Ai fa ele se ka vale ko ai nga ia ka mo fa nga luanga makakalo kakalo vai o le singa me kuso ki fa pe ke fong ia kalau ke fong ile li ka u pe lo ponga ke kakalo le li ka ko ka maka u ele me nga pe fa pe nga ke kakalo pe fa pe o la mesa singa va ko ke awor ka kakalo fu I find like li you know the way things work you know according to the Bible and the principles and stuff in the Bible le fa nga me ki fai le li ki kilo mai le ya o nga ke le fongi le ile lo ka or ke le fongi ya fai le li i ka nga kala o pe ko ke ai nga pe ko ke le ai nga po no matter who i o ile sia ku ngu po in kia po isala elu po oskadi amerika ka fongi bo fela yer ka nga e fa pe nga fa ngol me we have no idea how God works ka ke le lo pe fa nga fai fiso ka inga le but that's how it is vaku po lo ka maku po lo ka nit le wa vaku le nga ke le fongi le i se ka nga ka po se kwai le ai masau ai kia you have no idea kwai le ai masau malamba fai lo ka nga kala o pe fai e la fose me i o pe fa fenga fa mi fa penga e o mele mangu ya that's how things work that's what God does pe kango kuli lang desi angelu yo wa ka ilo ye pe fia angelu yo wa leng pa wa angelu ka ke longa angelu ye ngo er kuspai e pe fia milion angelu le fele le solo e fa pe nga ku sa lo mga pa fa pe ke ku sa lo mga o le di o fa ma fa ya ku au video si e va ko ya fa marusiang lang me le ku pu ya wa me umai ke mau ke mingela fo ai me ka ngaka you know au sa ngo fo apartment le mo fa ka de there's a roof on my head ale me le mo fengo mo ya because there is no ngayelo fale ma ka vale wo pe ko we fa ka vale sa ya ngaka ngalo there's no other need ya pa me fo ai ka ngaka ko sa ko fa ka discover fa pe nga ale mele afa pe discover ko ai kakalo le you know I believe God will for ya ku ka vale me fa pe nga se yo se ko pe se ka ifikun ka vale pe ka ilimo ya nga mai lo le menga o lo ko fai lo fa ka ile di wo fiku wo lima fiku ka vale ya wo lava fo I wo le se si me se vanga ai pulale di pe ko mai se si lo di mo se si me o ke pole ke le mele o le langa ila uma yung fa longo ki ila uma yung fa longo fo mai le mele lo manga o le greedy lo manga o I me alele yese me o la greedy lo manga o e fia ka vale ma fia alele yese ka vale po le ma se kas ya ke you know we gotta know and understand God and how the things you know how he works how the you know le fa ele ya me fa mangu ye lang fa nga me fa penga o le me fa le kang loko leanga ya wa fa mangu ya umale di kang ka umba yor kang kala loko leanga po e loko leanga I ave ese uma mai le pe poloka umale di fa mangu ya nga ave ave kang kala fa ye kala nga kang o le singa me fa ya kala asisi kang ka ya fa leanga o ke popole wa fa mangu ya nga umasa ka ngaru yo sa uma ya ya ala pe la fa uma ilka ko video pe se uma lo ke ngo fia lo makamaka ya ka alonga pas ale ka ko moana Pacifico wale wa ba of kasin malo ngal melenga malo ile Fijian drew le kalong bo mua le po ko e fa inga o le lai o le kalong ala le penga fa yanga ngafi po ngei po la sa vale o ke le makamaka ke le lo penga I don't know if there was a game or what but kang so aku lunga le YouTube pa ele se meng umawang karosia pa malo ngai kama ya makam fa yar ka ko manusa mo ngo fa ngolong fa po kala me le lilo o ET live o le si mele mo lo aku le lilo ET live ele o ang o kang kusi lo nga ko vai mai le ka le ET live de le ET live ngo kang kusi le ka le ka fa fe o lo fo linga wa ka kilo ku la TV kilo ku fo linga le pese mo se o ke por ala ka o pese e ulu po ila le ulu pese me se polo vongali ya o ka ngolo kusi le ka le fa pe ku au ka fa e ku au ka fo o iti la e ka fo lo la ku le ka le o kusi wa va fo dinga yo iti la e ka fo de ka fo dinga ku e fo e ka fo lo fo dinga yo iti la ngo kusi e fo dinga iti la
Ya, alenga ile kala le lilo iti live. O le si mele wo luang ile lilo iti live. O mea mangi mele le kupu mai sa mo le vale immigration sa mo mal immigration ang New Zealand. Po le vale sa mo mang New Zealand me yo fe malanga inga. O le o fa nga mai le lilo iti live. Ye le me fo le la ka o le mele ka lo sanga le Pasifika. O le o fa longo ku ipokala me le lilo iti live. O le manguia sa mo o le manguia mai le kalusanga ia Pasifika ako e kwa musua iti live ka o le malo maka le pale mia maka ungi me mo mai le fas i le manguia sa mo fa ya ku fonga le melengo fa ngolongo le pokala me le nga ngek ngo kang maka ngale la ngo fo imba ila le ka le ai mo se me o mentioning ai kan kala iti live se manguia le malo se manguia e mo sa bo o nga le malo po le fas po le ase me ile mele la manguia fe me yo fe malanga inga kusa le fa mai le o iti live ya kia mo fa winga ngol me ako ama le manguia le ama sa mo la alanga manguia sa mo le vale fe o inga le va mangiusila o nga le mele fa el Pasifika ele kusa ole ave ele o manga ole lilo iti live ka fa pe o se me malo po se me ka mo fa ele malo inga i manguia sa mo yo ole se mo fa kusa kala le lilo iti live mai mau pe fa pe o ke kang fa aje ku kanga ka ye mo fa ngo kala ngosa o ya ya la fa uma ir ka ko video sa mo le la ki pe fo i mo ba le ole media ole meanga sa ule ile pokalambe le ala ile ole sa mo entertainment media TV there's a ole media le mang makai ya le la kipi le sa e ko luaso lo nga 3 days ago le nga happen le nga kupole mele le nga fa ko lo video but Samoa you know I love you lo so le manga yo lo pulo ko vai me lo pulo Samoa ole itis ole EST le i ole establish a pole EST ma le fu ya ma le 1962 le i o se i ofo se ko o ye le singo le fu pe si le fu o fa ka sanga pe di ma po pe ko me pe nga ke mangkule ulung o ku la lo ke mi si le fu ya ale mo lo pulo mo lo mi kiafu ya ko sa ula fala porque le professor me que me sa ula fala por se ula pepa por but you know love you Samoa alo fa kus kam asahi asani ajing o asangi hong e po afong de ko langal ikikila ikin me ko le lo aku ya pat ole ngai ka kai ko ngi mai ale fa umbai ka ko video love you Samoa love you all the supporters of the government and the prime minister love everybody ya alofa ku ngoka ko umalela akipi le video la fa finish le ile ku kamaka le la ka ngoi push ya ma umai lo pai sayonara Samoa bye bye